Ako želite da kupite stvari iz filmova, serija, igrica, animea i još dosta drugih stvari, posjetite stranicu Nerdaler. Link je u opisu ovog videa. I lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas imamo anime vesti. Uglavnom, ovo nisu anime vesti kao što su neki već radili, ove vesti se ne obazuju na našu anime scenu, već bukvalno na anime svet, tako da to morate da znate prije nego što kažete da neko kopira. Uglavnom, ostavite subscribe da pokušamo da što pre dođemo do 5000 suba, pošto ću tada napraviti jedan giveaway. Također, posjetite kanal Suzuki99, pošto streamovao sam sa njim 2 večeri na mom kanalu i da, streamovali smo CSGO i dao je u jednom live je dao Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 key za Steam, a u drugom je dao CSGO key, tako da eto, ako želite da osvojite nešto, subscribe-te se na njegov kanal i čekajte neke od live-ova. Tako da, da, možemo da krenemo na video. U 67. epizodom će se obeležiti kraj Momoshiki arka i tada će početi ark vezan za Chocho, tako da ćemo dobiti još puno nepotrebnih filler epizoda. Ovo se radi iz prostog razloga zato što anime počinje da stiže dešavanja iz mange, tako da koriste svaku priliku da stopiraju anime. Jedan chapter mange je jedna epizoda animea. Anime izlazi jednom nedeljno, a manga jednom mesečno. Neke epizode navodno nisu izašle zbog Pokemon filma, ali mislim da to nije slučaj i da epizode nisu izašle zbog razloga koji sam naveo. Kompanija Bandai Namco koja je radila igrice kao što su Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm i Dragon Ball Xenoverse je na svom Facebook profilu objavila da rade na Black Clover igrici. Ova igrica će se zvati Black Clover Quarter Nights i u ovoj igrici će se pojaviti lik pod imenom Mars. On je stvoren od strane ljudskih eksperimenata u kraljevstvu dijamanata i jedan je od retkih čarobnjaka koji mogu da koriste dva tipa čarolije. Datum izlaska ove igrice je 14. septembar za PlayStation 4 i PC i bit će dostupno na Steamu. Dok sam pisao ovu skriptu, na stranici su objavili da beta dolazi danas, 15.7. Link njihove Facebook stranice će vam biti u opisu, tako da više informacija možete potražiti tamo. Dobili smo informacije da će glavni lik Dragon Ball Super filma biti Broly. Da, Broly će postati canon. Akira Toriyama se neće obazirati na prethodna 3 filma o Brolyu i napravit će Brolya po svom. To znamo zbog toga što će Broly imati stari senski oklop. Također sam naišao na ovaj poster. Ovo bi značilo da će se i Cell vratiti. Odmah vidim grešku, a to je da na ovom posteru piše da će film izaći 2019. a ne 2018. kao što je rečeno, tako da Cellov povratak ne mogu garantovati. Film izlazi 4. decembra. Da, još jedna anime igrica od strane Bandai Namcoa. Imamo 2 trilera za ovu igricu i po trilerima vidimo da će igrica biti dosta slična Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stormu. Prvi triler nam pokazuje da će igrica pratiti priču ovog animea, a drugi triler nam pokazuje da ćemo imati i free battle mod. Iskreno mi se sviđa kako će borbe izgledati i zasigurno ću igrati ovu igricu kada bude izašla. Datum izlaska ove igre za PlayStation i PC je 26. oktobar i naravno bit će dostupno na Steamu.
Izašla je premijera prve epizode treće sezone Attack on Titana. Sve sem dve scene iz trilera su u prvoj epizodi i mnogo su ubrzali radnju prvog arka, što mi se sviđa. Ovo je po meni najgori deo mange. U mangi ima dosta brutalnih scena, ali nisu ništa cenzurisali. Prva scena treće sezone je spojlovala sam kraj iste, ali oni koji nisu čitali mangu neće se toliko osvrnuti na to. Treća sezona počinje sa emitovanjem 28. jula. Bukvalno pola videa pričam o anime igricama, ali to je još jedna i ona je takođe od Bandai Namcoa. Za ovu igricu imamo samo jedan triler, ali iz njega možemo vidjeti da ćemo moći da igramo story mod i sve 3 sezone Tokyo Ghoul animea. Za ovu igricu nemamo datum izlaska, ali znamo da će biti dostupna za PlayStation i PC i vjerovatno će biti dostupna na Steamu, kao i sve ove igrice. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidao. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I do sljedećeg videa pozdravlja vas Balkanski Učiha.